Kijing ilakai ki badangsa ter nado juga open to all juga NDSA subah bersengah berseskor ka quarter final ke bakhadu jong ka open to all kan talong biang hak arf kundai trek mentau berai April rajar busan hak por siteng hak ba trigitem ki bakhlain bar barat ba kata ka ngil FC nanong ba Shillong SKTL kata hiar madan bani aireng persya ya kasap kiwas kumpan ciputi bibi kane ke tim ngil kane ke tim kepala penklan ba banuan ra ki player I-League ki player bele kai ISL hapo kane ke tim ke banta hiar madan ha ka arf kudai terik ke kumtai ngi khot ngi weri bi baro pinwan bantaki banpek dagi jong ki khmat ya ka jingile kai ha ka arf kudai terik nanta kijingile kai semifinal jong ka open to all kumba pen bena mene ka semifinal ka baningkong kata ka first leg kan long ha ka nyotrik benai me arajar arbusan ha pedeng ka wei ka tim ka job menta ka sngi ka wei ka tim ka job menta ka sngi ha pedeng ka Kinchi United lane ka menjur lang kani kendu bani aireng persya ya ka penno Riwar FC na Southwest Kasihil but ka second leg jong kale ka jingile kai semifinal ka baningkong kan long biang ka khanar tarik banai me arajar arbusan ha pedeng kiju kitem ki bani aireng ha ka second leg te kino kitem ki batap bon ha ka first leg ba second leg kin qualify la de kin rong sya ka final ka semifinal ka baar first leg kan long ha ka khatsan tarik benai me arajar arbusan ha preng ka Lightcore FC nanong ba Shillong East Kasihil kani kendu persya ya ka wei ka tim ka ban job la arf kundai tarik kata ka ngi FC lane ka sap kiwas bat ka second leg jong kane ka semifinal baar kan long biang ha ka khat kundai tarik umme arajar arbusan ka pemot semifinal banikong first leg nyong tarik second leg khanar tarik me semifinal ka baar first leg khatsan tarik second leg khat khandai tarik berai me arajar arbusan nangta kajingile kai quarter final jong ka NDSA first division kan long biang la shai ka sngi hapreng ka nong klau SC persya ya ka Mars Coin FC nangta kajingile kai qualifier 2 jong ka super division NDSA banraya ka tim ka baar ka banpoi bandrung sa final kan long la shisngi arfulai tarik April arajar arbusan hapreng ka pendeng rai SC persya ya ka saulat SC na sangriang nangta kijing penpena na kaliang jong kaniw nostoin kilong kumne kaniw nostoin sport social and cultural club kala perkre penlongi ka first intercore knockout football tournament arajar arbusan kabantas tang openai me arajar arbusan hangne hamadan new nostoin tiladadon kikur kijaj napo kari kasi janjia jungi kibukwa bandrung banishim menta pila banuan bandrung banishim menta da ka bapi pentip sengi kinokit kam juga klub lanele shimi ki form ha dukan simli sport shop new nostoin market complex dukan nuban rupo kapairung kalong araja sanspa gawai ke tim kur ka total cash prize kalong silak tingka ka tim kur baju final kan ra rupo wajar ka plus trophy plus medal ka bare final kan ora sopo wajar ka plus trophy plus medal ngipriang sobai bi baro banishim menta nakikur baper katarik bakadu ban penpoi ya kapairung ya kapai adban kan long halane shwa kalai po trek ber April arajar arbusan kaniu noson kala perkirero bantang ya ka under 16 year boys league cup knockout football tournament kabantang biang kabantang penai mehi hangne po madan niu noson lada don ki club ki tim ki school ki academy ki superlock ki bakwa bandrong ha kene under 16 pila mane shimi ki form kumbala pau mane simli sport shop kabairung kalong siaja sanspa kawai ka tim
ka total cash prize kalong arpusan lajar kaba job kaniora khasan lajar plus trophy plus medal kaba rem cipu wajar plus trophy plus medal bat kindon ru ki individual award nak benta ki player bat kalau sit juga neru kan long life terik benta upna April arajar arpusan ka cut off date nak benta bat screen bantap iki player kini benong kitu ki kena ki bakha ha ka sitarik bulai Julai arajar khandai shaneng bat katarik banjurit lalu screening kalau kalai trik bulai me arajar arpusan has sports school new nostal katai kebalai kan new nostal kan notong biang yang kesilam aji ngikai dalam tak football jauh di kenal di bandri news shaneng serta sedang di balai alasan kisah meladu ban pentrip ya ke jingi kai football jingi kai football lada dan kita berkuat banwan sekene kat coaching camp training center jauh dari nostoi pila Malaysia bagi form leje kendo ya skepti football committee ibares langren batpun sekino kitkam jauh dari nostoi sport club tekum nahi ngin datang lo ya ka segenap lane ke kelamet itu gimana kisah gimana syabab tidak bani runus badan bani optek lalu batang ya kajingin kai jong ka kelamet te kublai sibon kublai syajarno ya piwe kibasya skar batgap ya kena gejing pernah